Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Ke tlo dira mnakwetu a recap gomme Fezile o sepitše a ya go bona Harry o re ga a tshepe gore Harry o monyaka mo kgauswi le yena ka ge e le gore o šetše ya nnoši goba jwang jwale o nyaka o dula le yena fa a sa kgone go kwešiša gore ka ba e le gore maikemišetšo Harry ke eng o lonely ga a šetše le Tau a nnoši goba o monyaka as a friend na gomme ba dutše mola ba bolela Harry o ba hlalosa gore abuti ya gago ba sa mo swara gabotse a sa dumele gore ke yena gay a sa amogele ka mokgwa e leng gore o homosexual ka gona Fezile le yena a bolela gore stepfather sa go se be se mo fa lerato ga kudu-kudu ebile ba mo iša di-private schools a fetša le gore o hlokofetše ka morago ke ga a šala le mama gagwe le yena a hlokofala a tla šala le family ya go ye nngwe ke yona e leng gore pe sa mo swara gabotse Fezile le yena a napa a gape Fezile o re teacher gago ke ge e sa amogele gore yena ke yena gay gomme o re tabe le yona e be e mo kweša bohloko ba phela mo hlorisa ka yona sekolong ebile o nyakile o tlogela sekolo ka yona tabe ya gore ba mo hlorise ka seemo tse e leng gore o go sona ebile o duma gore a ka ruta batho ba bangwe gore ba kgone go amogela batho ka se e leng gore ke bona ka morago ga moo Fezile a bitša Harry bokgotsi ya gagwe le mama gagwe e leng gore ke o momsa stepmother sa Fezile ka gobane o lolele family ya gagwe o dula le mama gagwe o momsa a re o nyako o tlo ba le birthday party jwale mmagwe ke yena e leng gore o swanetše gore a mo kgethele gore o tlo ya go e direla kae party eo ba fetša ke ge ba kgetha di-color gore ke color efeng e leng gore batho ba ka tla ba tlo tla ba di apere diaparo tšeo and then Harry ke gare a ekwa Fezile a re o nyako gore bo mamkhulu Mahlalantabeni bo batle le ge e le gore yena ga a sa ratana le monna o la be a ratana le yena e lego Maseko ga a sa kwana le Maseko mara o nyaka gore bo Mahlalantabeni batle ka mokana batho ba e leng gore ba ratana le Khulu Maseko le ge e le gore yena ga a sa le mo ka gobane ga lwe le bo Tabula le bo Mahlalantabeni Harry a ra wana gana o šetše o bitša Dabula go birthday party ya gago a ka tla go raga ka di-spin kiki o tla bo e le gore o tla bo le kae o tšhabela kae le gona Harry a re o iša o kare a ka no dula a se memele mmamogolo e le go mosadi wa Tau ka gore o tlo hlwantšha di-snafe in front of people a tsuba jale ke re Harry o na le bothata gore abuti ya gago be a sa mo amogele gore ke gay o lla ka yona tabe o mara ga a nyako amogela gore mosadi wa Tau o tsuba snafe o swantše gore a bontšhe bo yena ga a swanela go tšhabiša gore yena o tsuba snafe o swanetše gore a mo amogele go swana le yena ge e le gore o nyaka gore batho ba mo amogele ge ba fetša ba sepela ba ya go lebelela venue mo e leng gore mama Fezile o mo kgethetše gona ka morago mmago Fezile a re o nyaka go bona na le Tau o nyaka go tseba motho e leng gore o ratana le yena ka gobane o mmone TV fela o nyaka go mmona gore ke motho mo jwang a na le yena ke ge Fezile a bitša Mkhulu Tau gore a tle ka ga gabo Mkhulu Tau ge ya fihla ka ga Fezile o fihlile a kokota dumediša gomme mama Fezile ke ga mo lebeletše yena a zanka a lebelela gore mama Fezile ga a dumele a napa dula fase mama Fezile a re and then wena o tsena ka ga ka o itirela fela se ka ba ka go botša gore o dule fase Mkhulu Tau a bolela gore nna gore ke dule fase ka lebaka la gore mmele wa ka o na le dipeini ke sa tšeo ke re accident nka se kgone gore ke emelele mo diary session a bolela gore yena a tlo emelela tše nkare o tlile interview ene ebile o sa tšwa di-accidenteng so mama Fezile o swanetše gore a kwešiše Fezile a napa re mama ashu ke yena Tau mmako and ne mmago Fezile a napa re le ka ditsebiša gore ke lena mang Tau a re ke nna Mkhulu Tau go tšwa ka Sekhukhune gomme nna le Fezile re a ratana ebile re dira tše e leng gore re tsenela tša thobalano mmago Fezile a napa re hao
o reng o bolela so gantse o bolela jwang o tshwanetse o bolele ka tlhompho se ke bua bolela gore wena le fetse le dira eng tšeo a se tše e leng gore o tshwanetse gore o ntlhalosetse tšona ke a di tseba Mkhulutau a re Sepedi a se rogane ge ke bolela ka tsele o ra gore ke bolela ka Sepedi. Mama Facile a napa a re ke a thoma go kwa ditaba tša mohutu ke na le bagotse ba e leng gore ke ba Mapedi anke ke kwele gore ba bolela dilo tše e leng gore Mkhulutau a di bolela o yena o dira maroga and then o fetša o ithiba ka gore ke Sepedi a gona le ntho e leng gore ke ya mohutu e leng gore wa e bolela o bolela maaka Fezile le yena a bolela gore ga a thabe ka mokgwa e leng gore Tau ke tsebiša ka gona o bolela gore bona ba dira eng in private ka morago ga mo Mama Fezile a napa a re tšwela pele o te tlhalose Mkhulutau a thoma go te tlhalosa gore yena ke kgalantše a dula le Fezile o a makala gore step mother se e leng gore o dula le sona ke maka ge e le gore matšatšinyana go na le batho di-scammers di kana tša go ba tša Fezile so o tlile go tla go tseba gore di-scammer ke mmago Fezile a napa a re ke nape ke go tsene ganong a re mama o ka re le bolela kudu le tlatša mašata le a rasa wa le swantse gore le ntsene ganong mola e le gore ke sa bolela Mmago Fezile a napa a re ke ka motseng wa ka mo goreng o tlo botša nna gore ke sekebe ka go tsena ka ganong ka gobane nna ke lebelela ga bjale ka scammer go ntebeletše goba o bona motho e leng gore o gabotse na Mkhulutau a re a go tshepiša ke re o ka se no gore motho o moka wa go lekana le Fezile wa re wena o motšere ke wena mmago to godišeditše yena Fezile o godišitše ke family ya gago ge e le gore o lole le family ya gagwe ke tšona tšeo Mkhulutau a napa a re ge re tlo nyalana pele ke swanetše ke ye kae ke swantše ke tle ka mo goba ke swantše ke ga bo Fezile a napa a tsena gare a bolela gore ge o nyala gore o tlo ba mamaka e tlo ba mo gare ga lena ka taba badimo le tlo tsebiša family ya ka mara ge o šetše o nyala o swantše gore o boledišane le mme wa ka pele Mkhulutau a re a ke dumelelane le yona moya ka ga o dumele gore motho la ke mmago Fezile wa nnete moya ka wa gana o re a se mme wa nnete nna ke nyaka family ya bo Fezile o ka se no kgwetša motho ga godile o fetše wa re ke ngwana gago wa matopta o motopa mo tseleng wa mošupa wa re ke ngwana gago wa ya swanetše a bolele ka mokgo Mkhulutau a napa a re ke a sepela Fezile ke tlo kgopela gore mphageletša ema kgauswi le Fezile Mama Fezile a napa a re ei o sekebe wa khisa Fezile mo pele ga ka gobane šetše ke go bona gore o motho mo bjang Mkhulutau a re nka se mo khise unless yena e le gore ke yena e leng gore o tlo tla mo go nna dira dilo tšeo mmago Fezile a re nka mmetha ge a ka dira bjalo Fezile be a se a thaba a gana go ntšha Mkhulutau ge a etšwa a mo tlogela a tšwa a fetše o tšwa a tswalela lebati gomme Tau a napa a tšwa sepela mmago Fezile ke ga maketše gore and then Fezile goreng o sa mo fageletše ka gobane motho ola o tlile go wena o tlile mo ka go bona wena Fezile a re a ke rate ka mokgwa e leng gore o ba boledišana le wena ka gona mma motho ola ga a hlompe ge e le gore mmako Tau o tlo tšwela pele ka mokgwa e leng gore o dira ka gona nna ke bone o ka re nna le yena re tlo kgonana ke tšona tšeo and thank you so much for watching please don't forget to like comment and subscribe tada